Pa mi predstavljamo kao, evo sad po četvrti put na ovom sajmu predstavljamo znači, naše proizvode proizvođača Friatek iz Mannheima koji proizvodi sve ovo što vidite ovdje na našem štandu. Znači to su sve spojni elementi za spajanje polietilenskih cijevi, da kažemo, za vodovod, kanalizaciju, plinovod. Pa da priznam, evo sad baš smo i razgovarali iz godine u godine je sve bolje i više izlagača, tako da nadam se da će tako da nastavi, da kažem. Evo, mi smo zadovoljni, sve u redu, tako da suradnja je perfektna, ne mogu da se žalim.